i neizlječivi bolesnik želje Jusuf Juka Hamidović. Baždarević, Baktić, 1:1. Baktić je prevario golmana Žekljua, 1:1, gol zlata vrijedan. Koji raste zavolio petar, ostao je ovdje vezan za svoj grad. Bilo gdje da krenem, o tebi sanjam, putevima sretni vode. Opet vam kažem da, to sam već ponovio, da ne vjerujem da mogu da idem, niti ću ići ni u Firencu, ni u Švedsku. Sve što mogu da napravim ovako ljudski, ako mogu i ako me bude neko pitao, tu nema problema nikakvih. Moj privatni neki gest, vi ga možete protumačiti kako hoćete. To je neka moja lična odluka. Ja neću da govorim radi čega je da objašnjavam, vi vrlo dobro znate. Ali ako ništa drugo je ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, bar da se i vi sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava.
Šta ćeš, djecost i budućnost, samo... Oprema je skupa. Da djeca moraju kopačke kupiti, moraju trenerke kupiti, moraju se nemaju. Gospodine Osim, dobrodošli u 60 minuta. Hvala vam što... Bolje vas našujem. A dugo dogovaramo ovaj Je li razgovor. ima ova vaša što vas čuvaju još pred vratima, da ja znam da mogu kući sigurno otići. Slobodno vi možete da se opustite do kraja. Na početku da vas upitam za zdravlje. Ali, Hvala pitanje. Dva su u stvari u jednom. Prvo je kakav je vaš osobni dojam o vašem zdravlju i da li je taj vaš dojam u skladu sa onim što kažu ljekari? Pa možda je moj malo i bolji nek što kažu ljekari. Jer ljekari često puta se ponašaju onako kako se pacijent osjeća. I ako ja njima kažem da se ja bolje osjećam, da oni meni malo pomognu. Kažu dobro je, popravio se, ali dobro je onda. Šta ću? Drago mi je zaista da je tako. Upravo sa zdravljem je povezano naredno pitanje. Nedavno ste šokirali regionalnu javnost. Sve ove koji vole fudbal, nogomet ili kako vi često volite reći fuzbal. Tako da bi bili u nekoj srednjoj varijanti u razgovorima sa novinarima. Fuzbal, da. Mnogo bure je bilo, kazali ste. Zaželio sam se klupe, često o tome razmišljam. Savjetnik ne želim biti, nema šanse, ali da ima neki klub, ne mora biti neko ime, citiram vas. Samo da su ambiciozni, da napreduju, da grade nešto, možda bih se uključio da me pozovu. Ali onda ste i kazali sljedeću stvar. A to vam ja tek tako pričam, zanosim se idejom, ne znam šta bi ljekari kazali, šta će reći žene i djeca, a volio bih raditi u Bosni, gdje su korijeni. Može i 3. liga, nema veze i tako dalje. Ne, može se neko naljutiti kad kažemo može i 3. liga, jer mi smo takvi, osjetljivi smo. A dobro, šta fali 3. liga? Čudi me, sad će 3. liga cijela se skup protiv mene reći, vidi kako nas ignoriše ovaj. A ne, već su se javili neki manji klubovi kao Mladost i Župče, Radnik iz Hadžića koji su vam ponudili angažman. Mislim, meni lično još ništa nije došlo. Jeste li se zaželjeli klub? Je li ova informacija... Da kažem, to bi bilo kao u sklopu neke rehabilitacije moje. Isto kao što sam se zaželio recimo da vozim auto ili tako nešto. Jer smatram da bi to bio napredak. I to bi mi pomoglo možda da dođem kada se kompletno vratim u život. Da ponašam se onako kako se ponašao prije. Fudbal bio isto jedna od tih stvari. Kad bi mogao čovjek da spremi tako da može da vodi utakmicu. Da se ne nervira, recimo. To su već kondicione pripreme. Što kažu, one osnovne. Da se pripremiš, da se ništa ne desiš, da popiješ, da ne zaboraviš aspirine u slačionicu, da ih popiješ na vrijeme, da ne bi bilo belaja. Ali vi se nervirate kad gledate na televiziji utakmicu. Sasvim logično. Tako da vam je, sami ste rekli sve jedno, mi je nervirao sebe klub. Pogotovo kad slušam ove reportere koji su navijači pravi, koji ono što svi vide, oni vide, a ljudi ne vide često puta. Mislim, ima normalni ljudi koji normalne stvari vide onako kako treba. Reporteri se trude, a to vide drugčije. U kom smislu? Navijački. Uvlakački, što mi kažemo. Ja ne znam zašto im to treba. Je li to vezano za neki klub, reprezentaciju ili za pojedince? Vezano je, vjerovatno je neki odnosi klub, reporter, novinar ili ovakve stvari koji ne bi smjeli da prolaze to. Nekim igračima vide i ono što niko ne vide. I pozitivno vide, a nekima ne vide ni ono najbolje. A meni to djeluje malo i pretjerano. Licemjerno. Da vam kažem, ja. Vide kad Lyon dadne gol, uvijek vide negdje Pjanić da je Pjanić tu nešto učestvovao. I kad se vodi centar, ako on povede i udari prvu loptu, on je učestvovao već u nekom golu koji će pasti eventualno. A ne vide kad je Pjanić rezerva? A to neće da vide. I zašto je rezerva, recimo. Niti pokušavaju da objasne. Sad se priča o Džeki, recimo, i